Assalamu alaikum dostlar, sizler Ayça Keyci kanalını görüp жатасыздар. Dostlar, баарына эле өтө кызыктуу сейрек. Москвада кыргыз жараны bir günde taksiden kança kireçe tabat. Albatta bu жаңы жылга чейин өтө сонун иш болгон. Жаңы жылдан кийин жумуш жакшы болбойт деп жатат. Андыктан мен да машинаны кече күнү алдым. Бүгүн обедтен кийин чыгып канча саатта канча киреше табышын сиздер менен чогуу көрөбүз. Андан эмесе видеону аягына чейин көрүп, бу видеого лайк басканды унутпайбыз. Dostlar, saat 4'ten 2 minut öttü. Biz monitip linyanı jandırdık. Geç 12'den keyinki bir zakazım var iken 11 minuta da 5 kavisen deydi. Vokzalnaya oylisa deydi. Öttü uzaktan berdi, atkaz kıldık. Anıktan jakыныраак жерден кависет менен алганы 5 кависен тагы достор. Заводская улицага bir менен 5 минутада жетебиз. Макул. Алабыз. Анда эмесе заказга кеттик достор. Заправкадан бензин куйган болчумун. Бензин коюп ошол жерден жумушту баштадым достор. Кар монтип өтө сонун жаап жаткан учур. Ошентип заказга жакын болуп калдык. 16 минуталык жолго барат экенбиз, көрөбүз достор. 16 минутада 5 кавизен канча сом менен барабыз. Остановкада Здравствуйте. Здравствуйте. Заводская улица, да? Достор, биринчи заказды алып келдик. 16 минутада жетет болчубуз. Телекке каршы 21 минутада келдик. Жол өтө жай жүрүп жатат машиналар. 243 рубльге. Албетте бул 5 кависен келди. Арзан. Биринчи заказ андыктан алды да баары. Экинчи заказ уже түшүп калган бизге кависен менен. Андан эмесе экинчи заказга кеттик достор. Илинский тупик 9 дейт. Ошол жерден биз азыр 32 минуталык жолго барабыз достор. Жакшы көрүнбөй атат окшойт. Машиналар өтө жай жүрүп жатат. Кар жаап жатканына байланыштуу. Албетте жолдор өтө коркунучтуу туугандар. Москва, Москва деп. Пробка негизи анча деле болбой эле жатат. 5 балл пробка. Жолдор тайгак болгонуна караштуу өтө машиналар жай жүрүп жатат. Албетте бул жай жүргөн өзү үчүн пайдалуу достор. Ошентип экинчи заказга келдик достор. Азыр клиент чыгат. 30 минутада жетебиз, 17 километр. Илинский 9-дан келет. Если говорить о закупке сварки, он неоднозначно сказал, что лучше это не делать. Сварка может предложить другую явление. Нижегородская. Верните налево, а затем развернитесь. Ошентип достор, экинчи заказыбызды 40 минутада келдик. Спасибо за поездку. Biz 30 минутада келишибиз керек эле. 763 сом. Убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания Андан кийин предоставьте нам оценку. заказ түшүп калдык кайрадан. Бат эле. Өтө. О, geç kirip kaldı, saatte 5:30 болуп калды. Буйрса достор, 3-чү заказыбызга жакындап калдык. Кар жаап, жолдор тайгак. Машина аябай көп, пробка. Ошондой.
Moskvada saat 5'ten 31 minutта 3-cü zakazga geldik dostlar. Уже 5'ten keyin qaran girdi. Здравствуйте. Ошентип достор 1 saat 35 minutада 3-cü заказыбызды Спасибо за поездку. Заказ будет 1536 рубльге алып келдик что вы достор. не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания. Уже кийинки поставьте заказыбыз нам оценку түштү. в приложении. Кийинки заказыбызга кеттик. Короткий заказ кәдімгі. Нахабиноға келіп қалдық. Нахабино. Нахабинода жүрөбүз достор. 4-cü заказга жакындап калдык. Кар жаада токтобой, жолдор өтө муз тайгалап. Машиналар өтө жай жүрүп жатат. Поверните налево. Шашпай андан көрөк жай жүргөн өтө сонун нерсе бул. Өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн. Андан кийин ар бир пассажир үчүн дагы достор. Эмне болуп кетишин эч ким билбейт достор. Андыктан мүмкүн болушунча жай жүргөн аракет кылабыз. Төрт минутада келдик достор. Короткий заказ болгондуктан Заказ 137 будет оплачен рубль. картой. Пожалуйста, убедитесь, Уже что вы не кийинки оставили заказ в автомобиле түштү. свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Кийинки заказда короткий кеттик. 5-ci заказга баратабыз достор. 5-ci заказ дагы короткий заказ экен. Албетте короткий заказдардан караганда Поверните направо. мына узун заказдар жакшы. Мындай арбыштуу да болот. Арбыйт ишин мындайча айтканда кыскача. Кичинекей заказда болсо 5 минутта жүрүп кайра 5 минутта клиентке барып ошентип убактың утулуп каласың. Нахабинога келип калдык, ошол себептен ошондой болуп атат. Буйса могу дагы кичинекей болсо дагы жакшы заказ берип жатат. Сон. Поверните налево. Во двор. Көрөбүз дальше. Saat 7'den 17 minut öttü. Biz saat 4'te çıkkamız dostlar. 3 saatten aşık işledik. 4 sakaz kıldık. 5. sakazga baratabız. Görüyoruz. Kança saat işteyiz. Kança saatte kança kirişe tababız. Buna video delildir. Taksiye çıkam degenler çıkkıla taksiye batırak. А затем через 100 метров İş bolot. поверните направо. İştese bolot. Monteyip çukurlarga tap etip düşüp koyup жүрөбүз, ямаларды капа Поверните кылбайбыз. направо. А затем поверните налево. Алиса. 4 minuttada geldik dostlar. 5. zakaz 4 minuttada geldik. Спасибо за поездку. 206 Заказ будет рубль. оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои Короткий вещи. заказ болду. Для улучшения Бул дагы. качества 6. zakaz түштү. Жигиттин гүлдөрү. 36 минутталык жолго под Москвага 1.6 коэффициент менен жото меники жакшы көрүнбөй жатат. 6. заказга баратабыз достор. 6. заказ түштү 1.6 коэффициент менен. Буйруса азыр барабыз. Өтө жакшы. 1.6 коэффициент менен жакшы эле. через Достор, ошентип кийинки заказ келдик. 29 минутада. Спасибо за поездку. 849 Заказ будет рубльге. оплачен картой. Пожалуйста, Кайрадан жолдо эле убедитесь, башка что вы не заказ оставили түшүп в калды. автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания. Ал поставьте короткий нам заказга оценку в мүмкүн приложении. болсо көрсөтүшкө аракет кылабыз. Видеону кыска кылышка аракет кылабыз. Мындайча айтканда азыр узун болуп кетатат уже. Болгону 4 саат тарттык. 4 сааттын ичинде эле канчалык узун видео болуп кетти. Маршрут перестроен.
Кеттік кейінгі заказға. Ушентип достор, кейінгі заказыбызды 31 минутада До алып конца келдік. маршрута осталось. Спасибо за поездку. Заказ будет 696 оплачен картой. рубль. Пожалуйста, Сон. убедитесь, что вы не оставили Жақсы, автомобиль жаман емес. для улучшения. Та bir короткий заказ болды достор, 6 минутада Спасибо за поездку. 175 Заказ будет рубль. оплачен картой. Пожалуйста, Бір убедитесь, что вы не коэффициентмен. оставили в автомобиле Митинова свои келіп вещи. қалдық, Для метро улучшения Митинова. качества обслуживания поставьте. Достор, biz metro Mitino'dayız. Az Mitino'ga geldik. Hazır обед qilib chiqib, qayradan жұмышты. Ужин, мындайча айтканда, saat 10 болып қалды. Liniyani jandырдык. Mitino'da жұмыш qanday bo'ldi? Zakaz что-то az buyursa. Так. Liniya jandı. Bir meyen verdi dostlar. Bir meyen aldık. Через 200 метров поверните налево. Bir meyen. Что-то яркосын аз қылсам жақсы көрінеді ұқсайды. 10 минуталық жолға 3 минутада клиент қарауыз, 10 минуталық жолға ташайыз. Кеттік анда. Митино. Кетет ауыз клиентке. Тоғыз минутада келдік достар. Спасибо за поездку. Заказ будет 243 оплачен картой. рублей. Пожалуйста, убедитесь, что Метро, вы не оставили в метродан. автомобиле свои вещи. Для Geldik. улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Тағы bir қысқа заказ алып келдім, 6 минутада. Спасибо за поездку. 256 рубль. Оплачен картой. Пожалуйста, О, достар, қысқа заказдар аябай көбейіп кетті. Мүмкін болушынша ұзын заказдарды алғанға әрекет қыламыз. Азда бір заказ түсті. Алдағы қысқа жолдан келіп жатқанда жолда эле түшүп қалды, бирок алдағы қысқа заказ түшүп қалыптыр. Тилекке қаршы. Тағы bir заказ достар, мына 32 минутада келдик. спасибо за поездку. Заказ 948 будет оплачен рублей. картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в Saat автомобиле 11'den свои 47 вещи. öttü. Для улучшения качества обслуживания Daha bir поставьте нам uzun dallı оценку в zakaz приложении. düştü. Anda çok görüyoruz. Şentip dağı bir zakazlı 39 minutada alıp geldik. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен. 938 рубль достар. Убедитесь, что вы не оставили в Saat автомобиле 12:34. Для улучшения качества 12'den 34 minuta öttü. Dostlar, saat 3'ten 23 minuta öttü. 16 minuta жүрүп, 17 minuta жүрүp daha bir zakaz alıp geldim. 373 рубльге. 12'den кейін түнү жакшы иштегеним жок. Заказ да жакшы болбой атат достор. Чындыгында азыр иш слабый экен, байкалды, кыйлалы. Слабый. Мүмкүн болушунча иштешке аракет кылабыз. Жоктон көрү жогору дейт. Ушунчасына шүгүр. Азырынча баары сон достор. Saat почти 3:30 болду. Дагы bir заказ алып келдик достор. 1 saat 30 minutada. Спасибо за поездку. 1,5 saata da geldik. Çok uzun zakaz, dalma zakaz. 2343 rubelge. Поставьте нам оценку в приложении. Şunday dostlar. Bugünkü iş büttü. Saat 5'ten 12 öttü. Saat 4'te çıkan bolçubuz. 12-13 saat.
1 saat abed kıldık. 1 saat abed. 12'ye çeyin 5859 rublga işledik. 12'den keyin 2395 rublga, 2400 rubl deyli. Oşonda koşkondo 8200 rubl bolup kalat, mындайча айтканда 8200 rubl, анан 1,5 arenda, 1200 сом benzin, 500 сом abed деп койсок, өзүбүзгө таза 5000 калыптыр. 12 saatта достор. Өз негиз кече саат 4-тө чыккан болчубуз. Азыр 5 болуп атат. 1 saat абедибиз бар. Ошол себептен 12 saat иштедик. 1 saat абед кылган болчубуз. 12 saatта 8000ге иштедик. Жаман эмес бу. Өтө жакшы эле. Бирок иш мурдагыдан караганда слабый достор. Өтө көп майда заказдарды тартканым жок. Ошондуктан таксидеги жигиттер, удачи баарыңарга. Кеттик үйгө. Бүгүнкү видеобуз аягына жетип келди. Видео жаккан болсо видеого лайк басканды сөзсүз түрдө унутпаңыз. Биздин каналга катталыңыз. Алдыда дагы да сонун видеолор болот. Анда эмесе биз кийинки видеого чейин сиздер менен коштошобуз достор.